Pada gini ka obu melolo saya totop, keng ria tak totop. Apa kia? Cering tanangkom sama orang nak. Saya manapso kareng laki beni obu. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Terus. Ya Allah. Nyona husnul khatimah ya Allah. Nyomohon sabaran dosa ya Allah. Saya hadir sabara aki ya Allah. Saya khalen sabara aki ya Allah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Sekali lagi, Ya Allah. Nyona kesempatan atau abad ya Allah. Nyona kesempatan atau abad ya Allah. Nyon sabora aki bengesepo ya Allah. Nyon sabora aki para guru ya Allah. Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Makan sampian mun maca rotib haddad. Cak bacaan selain ning telok. Telok. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Telok. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Telok. Aslahallahu umurul muslimin sarafallahu syarral mudid. Telok. Ya qawiyyu ya matid ikfi syarrad dhalimin. Telok. Keng bila dapat kalimat ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil islam. Petol. Anapa? Karena gula ban sambian saya kau bateren beni panapa. Mati tak kau tak nyambi iman ban Islam. Karena bila ampun tak nyambi iman ban Islam kau leban bajringan da arpan lain. Da arpan lain. Mon kun andi tusa. Boleh ban sambian masuk ke lem kopur, ki kening tolongin bunyi buh. Ki kening tolongin haul. Ki kening tolongin sedekah. Keng bila tak nyambi iman ban Islam pada ban orek, pada ban HP, andi baterai keng lega drop, make ya cas tak isi sekarang. Keng mon jibada, mon kun berak ngedrop, maaf ki, mon kun berak anu nah HP depan ni kata ada si, tada anu nah, tada daya nah, kini ngecas, ya cas ban nyebuh, ya cas menahon, ki nyaman, mangkeni almarhumah ini. Niki cas mangken. Odi boleh sabora Allah. Mun kula yakin insyaallah sabora nika. Anggil seni kawon. Anapa Habib Salim Asyatiri ada bukan muang duri di jalan bayang kak tananga. Abdi niki puro muang duri di jalan ya Allah. Terima aki ya Allah. Pada ba aki genjer na kambo siapor sabu ngomor. Sabora. Kun duri. Aja dia sanak jeruk. Dak durin ni tidak. Izawara. Wah, nak foto nak katipun apa pada anak bunga makin. Nak foto pada kajapun Habib Salim Asyatiri minabi lebur aberbain adu aakin maca aki Quran. Dak ka orang sapon sabung omor. Bagus pada TV maupun kak itu pada jauh pada semak bahkan datang ke ku laku mon mate kak dito para Rabu isi diaki ban Allah orang-orang sa aberbain pada adu akin. Karena tandingan buah kilo mak. Mun kundri nak potok tani ngampu aki. Mbian bagi andi nak potok selekor tani ngampu aki. Anapa? Belum tentu anan engak kasampian. Tore bian Nabi kula. Tore. Ambian di anak telok. Meliaki sepeda motor ban ambian telok.
Nih kemulai kau yang nak kapi kadang baaba entara mangkat ke masjid Jumatan tak melu ada. Ada kita ngodi deh. Boleh mati. Ambian makin mana? Orang nak beri besar ke anak tak tanggung imtihanan bagi dela 10 hari padahal berat kan imtihan guru ngapungan murid sasosana wali murid ya mampet sehari kadang ngabi kan satu mun pakai sebab kerumuan tapi saya beli guru ngak di gula oh ngabi satu dia pun 10 hari 1 juta sebiasa sama gining 20.000 bisa juta keng tina magi 1 juta tak nyorot menring tua magabin anak ngabi 200 juta tak nyorot menring tua tak minta balesan si penting mantan si kedua la tresna mun parlo mandi papadeng aro bang ngocak pona utang padahal tidak menjar saganda hari menring tua keng mun anak ternyata andi epak masuk masake kun nyumpeng ning 2 juta padahal abin 30 juta anak nyumpeng 2 juta panika kun tak ada bahasa kampung saya kawan jadi mun anak itu berhitungan kadang anak nembian laki pelak anak nembian keng takok ke sebini sehari berina mau tak punya aja kan kadang mau nak beri dah bah ngocak sebini beri boleh jadi minta boleh jadi buat cocok nak cocok ke mana beri boleh je tak boleh mana nembuk je mana beri boleh banyak jangan mikir nembuk melolo ya Allah badal ada iya hati nak kau beni geng wali baik Roma ada iya gi Duh ya Allah tining reng bini pak dari tajem ocakan ser setak ngakon reng bini dari tajem Sayyidina Umar jeng bejeng na Sayyidina Umar bini orenga jeng bejeng na orenga mun iya ketahui ban setan buru pun dari takut ke jeng bejeng Sayyidina Umar tapi setong waktu Sayyidina Umar tak bengal masuk ke dalam gara-gara mari atokar ben bunya padahal setan buru ben tabangki benjeng bejengna iya Sayyidina Umar atokar ben raji dah takut masuk ke dalam berarti bini saraan ben jadi jangan kok ngabada dasar jadi ya mohon bakal mah ambo tang buat bener aturan masih gini mengenai gini kan tikir kali sosok jadi kan itu yakinin anak tore nyango TV gula haji pertama tahun 2000 beluk ngenes pak gula tandi napa sangaleh pak gula mangkat dan nyango ning 7.500 di mentar ngamakan nyango 7.500 keng lenang nangela mangkat datang ngareng gula pak kun bera aben dewan apa obang balin debak ke sukolilo ibri 1.500 rial 1.500 rial jadi 2 kini tak ili kebeli ban gula mak bonan bernyari nggak sejarah Roma entah iya ke pasti beri napa sekarang jadi debak ke makanan nas nih beda orang bah ngocak gading bini nih kormai kasih nih manyaman nih akelau gula cetak nih besar ada kun kamu tadi sangolah kelau ngani kan derbumun ka kopur ibulan nabi gulam bian sango sekoleng raja ya gampang yang bian bisa lakon dia bisa lebat bacaan bisa lebat bola tong pelampian deh ini lampon ini bahasa tos ebu gura tos ebu dah wah ini ebu dah paham dah ini bisa motor sendiri dajab ponami mana daerah motor sendiri lawo ponami pada karena dari besar gentenan ngeneng pentalaki tu kini kah saya kebiasaan ngobrol sampean kah
Ampun lah tak usah lu muluk numpuk ke masjid 3 juta, 5 juta. Allah jadi raja. Eman. Bener. Gini mun benar sama lo ibu ke. Oh, raja ini bu. Lah, tahu. Nomor 2 mun tak apa sen apa? Sholawat. Orang pun baca sholawat. Mak deti sampai dan kata kuning akhirat si asli. Kun belabang wal awal akhirat selamat. Ingat ni, jasadun tamakkana hubbu ahmada fi qalbihi tallahi annal arda la tablihi. Badan si ate pada cinta ke Nabi Muhammad, pahlebur mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, demi Allah jebun ulama tanah tak bengan si pahancur badan bener. Berpangal lagi muslim, udah tak mau jak sebuan lebat dah, beri sebu pak, nggak lagi lebat lagu orang, terbang tak macam. Dujak ring kempang menggun solawat jadi ya, menyongo andin tu, mandem tu, andin, aldebaran, tak selebaran, andin nangis, bro nangis dia tu. Duh, masuk kur kepe. Duh, mata kale. Nengki mon gula billahi tak teman nyongwang. 4 tahu aja gua mesti kabar. Gergen regere apa kau sumpah billahi wah bangan deh. Jadi nyong bini an bila pol kompol wah nyong andin nge bini nyaki be gula apa jadi andin ni kok. Kedapa bini dan gula. Tak padu tojo gula pas tak banyak ngotan. Embian senyongwang. Ini tu orang makanya tu orang baca solat, solawat, pokoknya mampu satu, mampu sekat, mampu sawono. Dia guna ya. Sallallahu ala Muhammad. Kata Allahumma salli ala Muhammad. Lalu sawono pada pada. Lalu keng sepenting sampurna. Pais seakan-akan beriya junna Gusti Kanjeng Nabi. Selesai. Paham? Paham. Terakhir. Panas lah bah. Jadi ia lah poton marin jadi mana potong. Ranja lah. Dalam 2 kon le yang melakinin ki Nuruddin bendi bulan lalu macamnya tenang. Berak gitu kan. Mendendre yang janya banyak tengin kas rosak mesin. Bukan sepenting lah. Nomor 2 ulama tora kapan dengan orang tarjalanan ni kama. Resiko na apa? Orang tarjalanan di pos samping lesok. Kau tu punya sanggup. Lagi orang tarjalanan kain tu boleh. Kau tu tahu je mengkatan tar ke kamu. Tarjalanan tadi temu benda mak. Kau tahu bedong doma. Jadi bang wajah kagen tar dah mak kemakasan. Kan itu makin lebar tambur wale keleng aja iya. Penting le tahu kau sudah. Ambian ni ke makin tar ke jalan ke gamma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abaliya ka Allah. Abaliya Allah. Tempat dia gamma ke muslim. Matam okay. Ni pun tu sama no ka kana. Keng mon wa banyak anu bila aman sikit terima mian ka suar ke keng mon gula manar muka gula ngarep sambian kaki terima obu sebenarnya termasuk surga amin masuk surga ya mentu sesap setangga itu dan mage sayat tas alhamdulillah mentu sesap nya boleh kita lagi hotep ke bro ke hotep dah sabar gak ruang dah sepok sabun doa ke muslim tina raja tu pah ngecil gula mon ke hotep ngaku raja tu sepah kok kata apa pangko kata apa jangan gula pada bitong nasakan engko jangan gula ya hotep ada bu abdi na bolan ning jompok mono ning jompok mono sedak tu dan gula benar dia agak lejar mono tak pakun la tetemu ya debah non dua menon dong tetapi saja bener-bener los andos pakun aner kan tapi sampean pak ngocok mak do ieu mun kiai kan bini ore kok
Mak ada iya mon kiai, tak langkau hak len ono. Ada tigun kiai. Jak Nabi Muhammad ngarun. Hubbiba ilayya min dunyakum salat. Etunya segala burengko telok. An-nisa ring bini arek Nabi Muhammad ngak kok ke lereng bener. Angoca gula ke. Makin bedereng bini rati buat ada makan gula tak terok. Suntik tak sehat je. Aduh, jak maksud. Beni ikut Nabi Muhammad ke? Senyap tak boleh pada mi ada ada bu. Zuyyina lin-nasi hubbush syahawati minan nisa. Saya terus akhirkan jadi belah. Orang dia lebur ate nada ka orang bi. Jadi sebelum beda emas, sebelum beda harta orang bi ni kena boleh. Nian wahai para jilbab, mangganembian wahai para ring bini totop aurat jah keni seren ring laki ampo tak tegeun ring laki tak tegeun tako kening tolong ya om gua ring bini aduh tau nang saya topen jilbab pencetak kah sosone torot maratin le torot kok kabulak kaboila dua apa jarang du lompat pada bandri ya marah besaki pada orang kejeding mandi Bada orang mandi abang kang dan bener lagi labang abane kalau pai tak nih ganceng kalau pai saya nganje monreng laki saya mandi bila pesan ikat dua langsung reng laki ini penter cerdas apa kena bener kan ada monreng laki apa kena tutup sepak karena mon mikir ngangkui akal ya marah mon mandi si mandi benireng laki reng bini kap aduh ya Allah muan saya tutup ya Allah mana si baba dia tutup dan semoga labang ya Allah pada negeri ka obu melolo saya totop keng ria tak totop apa kia cering tak langkom sama orang nah saya manapso kareng laki beni obu Salai jangan jabah mau careng laki kurang ajar careng ke ngeten lagi sarang ya, saya mudah ni benar sarang. Mangkana ngondeng laki aman, jangan bucel, gentok ori totop, manggil tak kelambian nyaman. Bangun tak, mata adil gitu maksudnya. Ngondeng bini masa kapina badan, ngondeng laki mak gen bucel gentok ori. Ampun, elura, coba terang. Reng laki ni kebagai guna lebaran, kore totop bucel sampai kata otak ada reng bini terok. Masa pun pada reng laki pamikol landu pas bucil gentok out ni guys sampai anu pas itu otopin masa bah pada reng bini ngucap sweet dah apa boleh bah landuan betul ojong nganyap siapa sederwang mun reng bini dah iya aja apa wassalam itu tolong dak karen bener soal betul akal wala bo mana jilbaban batepak menyamai jilbab ruaman le jilbab jareng bian pakun mun mele jilbab pakun dimikirin apa bernanah jadi kalau binai sambil ke tuku masuk njak montok troton masuk sing ngibir webuk ngibir
Mon kuni totop cetak melolo ibabar itu totop jadi nyaman benih jilbab jangan kena makan jilbab. Keng muni totop benih karena jilbab jalabib nadai. Perkara keng totop keng foto lompo mewaki padang. Ije bidara makin totop bidara mak. Sapon nadi. Jadi badan semampu. Nah paham ki? Dena kula pada malai tore. Ya melihat akun pengajian menolor kepada pengajian, ketengor pengajian, bila bah ngocak dari mesin pengajian, boleh. Dor mah pukul cuma kain itu. Ombo Arya kunteng kundi. Tapi mau ningat kan ambian ngerti kan? Ngerti pola mi pas bisa yaman lagi. Dari manfaat dari barokah. Jadi mangkene online dua ambian bon. Pelampak selawat lima yuk ke sango tu rewon kulaku melar muka daripada selamatnya ambian mun lebat selawat masuk surga kembangan anapa andi ring dalam buatnya kulaku bayi tanya kiwan malaikat demare ring benda masuk surga malaikat siapa senyorok Nabi Muhammad ya tahu benda ya ring dalam Keng mulai makin tore perkenal kereng dalam pabunyak macam solawat mulai yacak udah sampai. Mulai yacak udah sampai insyaallah. Sudah sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Demikian manakala ada nama dan tempat yang sama mohon maaf itu hanya fiktif belaka tidak ada faktor kesengajaan. Jadi kula maturang ya dan muka benar manfaat subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.